ya kathia ga ye khani kalam sa ga ye khani karam nui for example karam nui hawai mera mita kamairena inspiration ti chui lawai khani ai kamairena sapa mai swan pa mai na ka inchu za mai khani me pui to long hai ko nge na long mai long gai mera me chi mera mai khagla mi to ra mai kome so di ani rena ni te bam da ko high class low class ni ra ma ko kome so di ge wai na ko classification khani kamairena khala thai koi long si long ro me ta khagla ma khala thai na long hai ni me pui to nge mai ta ar tha mai Hello. Yes. Kami tinggi. Kami tinggi. Ping nak ini. Okay. Nang kami gue lumbung bangkok kami kan di Kusamatan sini. Tan hai kaki pernah naik. Mereka bina government tan kang kerana kita pernah naik. Kau mesti tahu government orang kan tinggal mungkin kaki naik. Kau mana? Kau mesti tahu na, tentang opinion kau, suggestion kau, sahaja sarono ni, nang tahu suggestion sana mai tay, tu kau memang cuna, tay kan implement kita untuk company, some business naik deh, tentang resources naik ke, itu. Kung may mong sunod-sunod, na itong idea sa share show. Okay. Atong ono opinion sa bedade may tayo kung na tilaw ko to na sa amin itong ko. It's my viewpoint and my own idea that is may dahil ganun na anyway na may tayo. And moreover, before that, anyway, ito po itiyo ko pang ulo ko sa amin ko anyway, on effort me, on personality anyway. Lunging guna anyway subang maybe in your working or maybe in your like studies or something anyway lunging guna kani confident na kani nang tong aim and purpose in life day nang lunging kau suilo takut itong kan ko anyway to change there will be always a way and moreover rawang ka time itong kan ko anyway kan so anyway tong lunging ko tong change ay tiap ko tong ngai ito takut itong kan ko change ay dati na ko ni kung na anyway, may dinaraman na, may say may dahil na anyway, sa kung suppose na anyway, bawal na malulong ito anyway, idea, anyway, mindset, ay open to love ni. Open to kami nung galing ko tayo anyway, gaya may si may, kani Jay, gaya nito tayo, paulo itong galing tayo anyway, opportunity sa amin. Hey, kutud, serial number 36, na lalong dagmay. 2019 Mr. Freshers. 2018 to Mr. Fresher Matthew Tuan Rongmei kamay Rishas kani crowd itilaw ni stage ko kulo ko kumna Miss Fresher Rina serial number 13 Doris Kamay na 2019 Miss Fresher na lokante. Kumna shares the crowning slowly Marina last year tong Miss Fresher Miss Kachang Lu kon may kamay na crown slowante. Ay ko na patay na ulawo. Mấy quay được mày bạn hù tôi không có chứ Jello come the music khát bắt đầu không có drink khát bắt đầu không có cái này center called Miss Fresher là Miss Fresher
background design sumirina Pastor kay buwan lung geng mai ka khang tin ba dai na hulo ko kumna set design sumirina Miss